салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Эй, номад палангая. имрӯз ҷума видео аз рубрикаи хайрия. шумо метавонед ки дар ширкати шифофармо бо промокоди Есим Шарипов бепул рафта ҳиҷома, массаж ва фитобочка кунед. Мерай пиштакота мемола, поҳота мемола. ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. бародарое ки аз пешоб ва аз простатит азият мекашанд, беҳтарин роҳи ҳал ин аз фирмаи Араби Смёд простатит аст ки метавонед шумо раи пешобро ва ҳамчунин воспалени пешобдонро бартараф кунед. ва бародарое ки мехоҳанд простатит аз фирмаи Араби Смёдро аз ширкати шифофармо заказ кунанд, Занг бизанен, бизалай. салом алейкум апа шумода як бори дигар. ва пеш аз оне ки мушкилитона гап мезанен, ман як масъаларо мехостум пурсум аз шумо. ман дар аз ондан бачаҳо администраторо ки шумо дархост кардагием барои видео кардан, сурат роӣ кардану дигар голосу дигар коро. ва ҳам одаме ки роӣ кардагиуд ман гаштаамуда занг задум ва як занаки дига бардошт телефона. ман нависондам ки омодаен барои барномаро кардан. гуфт ҳо ҳама чӣ, ман камера ҳамаро насб кардам, ҳами ҳозӣ. занг задам, як занаки дига бардошт. гуфтам шумоен одами ниёзманд? мега не. ман гуфтам охай баъд шумо нависондесе, ман бош шумо хадиги? мега не, ва як занаки дига дар Тоҷикистон ай. ман гуфтам хаям одаме ки бояд видеош кунем ҳамо бинависа, бояд аз чати худаш ки мо гап занем. ва гуфт ки аз тарафи шумо одамо рафтиян, гуфт аз тарафи шумо сиёмкаш кардиян. касе ки аз тарафи ман бирава бе фармони ман намерава. ман ягон кас роӣ накардам ба тарафи шумо. ки тарафи шумо рафтагия? ки шуморо сиёмка кардагия? Салом алейкум я бор дигар. Валейкум ассалом. Ду нафар як ду бачак омада да ҳамун телеграмае ки мақсад ман иҷа як апашка буд, апай парна меган вай Москвада. через ҳамун биромадам гап задам. ана чика ҳавай ду бачака кароӣ кардак. ана омадам имрӯз сиёмка кардам ки мақсад ки барои ҳамин гуфтум ки мазам нестай. яъне ки ҳамун занаке ки аз номи шумо гап задаги буд, ҳамун ду бачаро роӣ кардай? Не, вай не, ҳамаям да ҳамун гурӯҳ, да ҳамун як гурӯҳи телеграм омада вай кардаги гап задак, ай ҳамун телеграм омада занг зад. ай телеграма як номер занг. шумо вообще умуман мара мешнас? шумо умуман мара мешнасен? як студент будам. шумо умуман мара мешнасен? ман шуморо мешиносам, мо да ҳам телефон. бале. шумо худтон аз вай занак дархост кардаги буден ки дидаги ҳастам. ҳозир ман камераи худма хомӯш мекунам то ки связи шумо хеле ҳам пастай, начаспа. шумо худтон дархост кардаги буден аю занаки то ки қатъи ман алоқа бироя? бале. ана вай дар гурӯҳ пайма дар гурӯҳ нависондагия, гурӯҳи телеграм ба мисли ҳамин ютубай. лекин ӯ гуфтестай ки одамои шумо рафтай. ман савол дар иҷа дорам ки ки рафтай пеши шумо видео кардан? ман роӣ накардам ҳамин каса. шумо роӣ накарда бошем, ӯ ки бошанд? агане ду бачак омадан сиёмка кардан рафтан. аз номи кӣ гуфтан? ки роӣ кардай гуфтан? канали кияй? ай ҳамин номи шумо гуфтан. ҳамин ду бачак омадан ҳамин номи шумо гуфтан. ман рости ҷӯ ки гуфтан? ай номи ки? ҳамин номи шуморо гуфтан ки номи ма кияй? тараф роӣ кардагиам. номи ма кияй? сиёмка кардем. номи ма кияй? агар ростиш ман шуморо ҳамин хе як бор дар ҳамин телефоно дидагиму ин хе номтона хеле хушрӯпра намедонам. аз куҷо фаҳмидем ки ай номи ма ай? ҳамун через ҳамун апашкае ки ман мақсад худам гап задам ки як дастгирӣ кинем гуфта гап задам. вай дар телеграма номерои мара партофт, ҳамун телеграм омада занг задам. фаҳмидам ки шумо дар аз телеграм занг задан. хоб не ки ҳозир шумо мегӯед ки аз номи ман омадан ва гуфтан ки аз номи ман. яъне чӣ хел шумо фаҳмидем ки аз номи ман? шумо кун мара намедонед нома? ҳо ана ҳамиша кажун хавай намекунам. ростиш ақлам намегирадам. хали сайто дам, хали коро якум бора вай кардустам. намедонам ҳамин ду нафар омад гуфт ки мо ана ҳамин тарафи вай омадагем. ӯ ака гуфт дар Москвае. дар Москвае гуфт? дига ҷоя гуфт, дар дига шаҳре гуфт мо шогирдои ҳавоӣ мешем гуфт.
ولی تلگرام همون بچه هستم ما در مسکو نیستم، ما در بریتانیا. خب تلگرام همون اکا هستم. یگون چی نویسندگی، یگون گولوس، یگون چی هسته همودم. یگون پریپیسکش، یگون چیزش هسته همودم. یگون گولوس، یگون نویسندگیش، یگون چیشه. انا نمیدونم هم تلگرام همون اکا هستم. چتش قطعش با تلگرام چت کردگین، گپ زدگین، صحبت کردگین. بله هست. خب همو را بعدا ما در روی میکنیم. حاجی با ما دایی برا بعدا گپ میزنیم، لیکن بیا در برای مشکلی شما اول گپ زنیم، بعدا با دایی برا گپ میزنیم. خب خیریه. خب دوستانی عزیز، барои бисёриҳо мумкине ки ин намуди сухангирӣ ма ба мисли сахтгирӣ ба назар бираса, ба мисли кинҷиковӣ ба назар бираса, лекин мумкин шумо надонен ин корора ва дар ин соҳаи мо набошен. мо аз таҷрибаи худмон бисёр чизоро медонем да. ин хе чизоро бояд муайян кардан дар кора. вақте ки як одам мега ки аз номи шумо омадан навор кардан ва ту ягон кас рӯи кардагӣ набошӣ, ира дақиқ кардан дар кора. ва бале ман муайян кардам, ин одама ёфтум, ёдам ки будай яке аз тамошобинои ма, як бародари хайрхоҳ бо ҳамроҳи якчанд бародари дига аз группаи телеграмии ман аз бешаи палангон худшон рафтиян. пеш аз худшон барои кори хайр ин апара ба навор гирифтиян ва дар ин кор ма дарак надоштум. бале, ман ин бародарро ягон гапи пастам гуфта нестам, ягон зиддият ҳам надорум. роле ки дар болои экран айни замон шумо мебинен, кори дасти ҳамин бародароае. раҳмат барои хизматотон, раҳмат ки видео сабт карден. лекин бародаро, ҳеҷ вақт номи як шахса аз ҷумла номи мара, асосан номи мара дар ягон ҷо нагирен агар ки асл надошта боша. мисол ман ягон кас агар ягон ҷо роӣ накарда бошам, нагин ки ман роӣ кардам, чунки ҳамаи корро ҷавобу савол дора. ягон кор, ягон чиз бояд бедалил набоша ҳеҷ вақт. дар умум ин бародаро дар раҳмат мегем, ташаккур мегем ки рафта ба навор гирифтагиян. мин баъд бо ма суҳбат кунен то ки ман дарак дошта бошам. агар чунин корҳое ки бо ман алоқамандӣ дора карданӣ бошен. агар ба ман алоқамандӣ надошта боша, марҳамат, кори хайр ҳамеша хайрае. аз кори хайр бетараф набошен. як ҷон ташаккур. пас мерам анализи хун месупорам, ин ҳамон анализи хунам. ин мақсад. ин хайр касали раги мегуфтагишон наистаги ина дар ҳамин ҳамаш. Эй, номад палангая. хайрия. овози ма пасу пеш дега, як бор ман сар занг занам. ман айсар занг задам то ки овозон пасу пеши даги буда. шумо связно безебай? связои мо камтар безебай ба ҳам хотир. овозим як сол пас рафте сабр шумо да. хоб гап занем мушкилитона. салому алейкум. хайр ҳама каса аку апу одамои мақсад ғарибу хуш омадем. ба ҳамон хотире ки мақсад ман гап задустам рӯи экран биромадам, камтар саломатим хуб нест акаҷон. ба ҳамон хотир рӯи экран биромадам ки мақсад шумо як дастгирӣ кунед, ёрдам кунед.
مزم نیست، سلامتیم خوب نیست. خرابولو دا هر هفته پس خرابولو میرم، خیمیا میزنم، مقصد کسلم. به همون خاطر ما شما دعوت کردم که یک مقصد بروین که ما وای کنم یا دستگیری کننده و خیلی اگه مقصد آدم بیمزه، مثال آدم بیمزه یا که کمتر مزهش نبودگی یا که سلامتیش نبودگی، همه آدم هسته، همه یک درد داره، لیکن با وقتی در بالای اکران میبرن او آدمو را دردشون دهشتناک میشه. یعنی که چی دهشتناکی داره بیماری شما که به سبب روی اکران برآمدنه؟ کسلی رگ است. خب چیکار کردن نکار؟ چی باید کنم؟ کسلی رگ گفته که با همون خاطر روی اکران برآمدم که یا دستگیری کنین. هر هفته پس خرابولو میرم، در هم کورپس خرابولو در خیمه میزنم، خیلی تاقی خروزه سیستم مقصد پل بود، شرایطم رسید کردم، احوالی دیگه شرایط ندارم که مقصد برم خیمه بزنم. هر هفته پس در بانسه خرابولو میرم خیمه را خطو میدونم که چند قیه با بعد خیمه پرس باید کنم. چند خیر از خود میکنین در هر یک خیمه؟ سلامتیم خوب نیست، به همون خاطر گفتم بیا گپ بزنم روی اکران برم یا در یکنیم تا 3,000 خیمه انالیز میسپوریم. هر هفته پس میره یه روز پیشکش انالیز میسپوری، بر روز دیمش میری خیمه میزنن. همی سر تا بگم مقصد در خیمه زنیم هر هفته پس کدگیم. خب بیماری رگ رگ خیمه پیرس کدنی دیگه شرایط ندارم. مثلا غریبی میرفتم میومدم، همی گفتی باید که گفتم دو مقصد خونه کنم قفای زندگی میشم. رفتم اومدم خیلی سلوشی خونه پونه کردم، بعدی بیماری مقصد مولیجه شونده رکی کجوه؟ از سینه بعد مولیجه شونده اکا جروی میکنیم گو سوز میشی، اپرس هم میکنیم خدا با شکر سوز میشیم. خیلی ساعت با شکر خیمی از دوستم سوزی دوستم، اولی ما بازار به خیمی سوزم، خیمی از زدگی نبودن وپشه نمیتونستم، نره گشت نمیتونستم جو با کفیدن آمده بود، خوم زرده و میبرومد. این اولی مقصد حسب تو میکنم لو دام خیلی تلخو میبروی و مقصد خیلی بعد خیمی اوجه مویسر چشم خوش میجه هم چی میریزم. به همون خاطر برومدم که دستگیری میکردیم. اینه با 15 دولی فایرو کدگن 3 روز پیش رفتگیم، هر هفته پس رفتوستم با 15 دا میرم. خیلی برنامه ما شروعی ندارم به همون خاطر گفتم دستگیری میکردم. برنامه ما هر روز جمعه مردم غریب اپو خوارو اکو برنامه ما هر روز جمعه امروز نصیب باشه روز جمعه برنامه پخش میشه. خیلی از دست ما میومده گیرم، ما میکنم یک ویدیو مثال ما یکون جای مشکلیت نداره. خب بعدی برنامه یکون چیزی که دارین که نشان دادن در کار میشه و یا که چی کردن در کار میشه برای شناس شدن برای بموتون چیزی که باشد چی متریالی هست دما همین تلگرام در روی کنین با حتما تلگرام همه آدمی که قطع شما پیشتون اومدگی تو که ما فهمم کی رفتگی پیش شما. من اکجونولی هستم روونه کنم برای که نگیرن بروند در یگان کانال لیوی ویدیوتون را پرتوین ختم به درک بمونن یگان کارتای دیگه را ایشات شما خوردن میگیرن. نمیدونم کارتا من گفتن نمیرو من گفتن سروخ کردن اومدن سیونکه کدن رفتن امورا چت چون پرتوین امو پریپیسکاتو نوزی بعد زنگ خمون ما بو کوم بینم در گروپا کیه و یودم مالی نوی مرا اون میکنم شما ده. خب تقدا یگان چی گفتنی اگر الوه نداشته باشین پناهتون بخدا نصیب روز جمعه برنامه‌تون میبره. مالک جون امیه دستگیری میکردن که مقصد سوق سالمت سوسیام با مویم غریبی میرفتیم میومدیم نم خالی شدیم با همون خاطر یک دستگیری میکردیم.
хуб иншоалло мешавад. агар хотир сухано бучидагӣ бошад ҷанбаҳс мекунем. панотон ба худо тагда. саломат боше. раҳмати калом. хуб майли пано бало. бале бародаро дар инҷа камтар суҳбати мо дароз шуда аз дигар тараф худтон фаҳмидем барои чӣ хотир ҳоло переписка роӣ кунам ва бибинем ки одам кияй ки рафта гияй ва ҳар як одаме ки мебиёя пеш ягон ниёзманде ки ягон кас агар бирава бигӯяд ки ман аз номи Эсем Шарипов омадагиам ё ки аз номи Муҳаммад Шарипов омадагиам, ман аввал пешакӣ тасдиқ мекунам. яъне ки мешава ҳолатое ки ман ягон одам ягон ҷо роӣ мекунам барои рафта видео кардан, ман ҳамон одами ниёзманд қатъи ман суҳбат мекунам, қатъи ман гап мезанам, ман мегӯм ки тра фалон хел одам алоқа мебирояд ва ҳамин одам мия ӯ одам медонад. вақте ки шумо и тасдиқ аз тарафи ман нагирифта бошен, касе ки биёяд набиёяд уда бовар накунен ки ӯ бига ки мисол ман аз тарафи Муҳаммад Шарипов ки рафта ки ман қатъи одам якум бор гап мезанам, ки меравад ауҷа аз тарафи дар инҷа дар гуфтаҳои занакам баъде ки видеои мара ҳоло тамошо мекунам баъди дар гуфтаҳои занакам чӣ хеле шумо фаҳмидем бисёр несастиковкаҳо пайдо мешавад ба мисли оне ки мега ки ман ҳо ай номи ту гуфтан мегӯм номи ман кияй мега ман намедонам. аллоҳ шифо бития бародаро рақамҳои картаи хичонай ба мисли ҳамешагӣ бетараф набошен. касе ки метавона касе наметавона як дуо дар ҳақшон ва лайк мондана фаромӯш накунед то ки видеоро дигаро бинанд. видеои пешинаро тамошо карданаша фаромӯш накунед дар болои экрани шумо. касе ки блогери шудан бихоҳад марҳамат курс ҳаста метавонед бидорен шинос шавен. агар хоҳиши блогери шудан дошта бошед метавонед ки блогер шавен. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.